Wasante mantamare usama endede yesiye wo Aboabo Extension ene se enuadan bi e wo ho no mo eja atomo amano ahye ebra odum jadwumekuo ne bedru ho a wodum ja no ema ano ebra sekra no na tabodan a eja no ahye no wada ne nsono no eye makomako ha ene nson Amaniebo a efiri the Ghana National Fire Service edum jadwumekuo no akache betodwa ene se jabrani bi ato eye bea efe ho no se Aboabo Extension ye no ebe Mighty Royal International School enam so amenuadan makomako ahanso 107 ne eja no ahye no ewo ho no mo a ochesa de kropoten enam so ema eja ne timi to ho de nyande se mprempren ade empanifo atimi ehunu wo kire se ebre eja ne to ho no mo sa no eyade sa de hye bia wo mo ebe ho no mo ebo modin bia ehweye e de bucket bubu ensuo di gusu se de be ya ejane nkosoa entretre enkohye omanfo bi eniema nenso esansele na ejana no din esifati enti enam so ema ejano entretre emprempren ade enuadan makomako ahanso ne ahye ewo ho no moni santi ebra eyedum jadwumekuo no ebi efreye menhia ena afenso eye KNUST Fire Station bepiem ho no mo no ena wonso bo homodin bi ehweye esejano ano ebetimi akofom na empo ye nuadan dodo a ahye wo hono mani gisem ewo mu ene sanyade sedasani bia eho ekan ye ewo bra ejane mani muso ewo hono mo eniti wo kyerese wodi nhwehwemu egu akwamu sedebe ya obetumi ehuna de kropoten nam so ema ejabra ni se etimi to bia ye hono mo